नेपाल प्रहरी नेपाली सेना व सशस्त्र प्रहरी बल सुडाने चुङ्गो राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसन युनामिड बन्द जोगदो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद 31 डिसेम्बर 2020 निसे मिसन बन्द यागु घोषणा कागु ख मिसन बन्द जुइधुङका अपोधैथे ल्याहा वेगुजा न्यागुदो सुडाने डारफरे नेपाल प्रहरिया फर्म पुलिस युनिट FPU मिसन तकदो गुकी वेगु मे लाया लिपाङ्गो इले ल्यावेतुङदो SSPया कमान्डे थ्यामथ्य लक्षिन हो दक्ष लागि वोपी सछु पीमा प्रहरी मिसन बन्द जुइथुङकाले आ खुलाया ल्यावेको जुगदो इन्डिभिजुअल पुलिस अफिसर IPO या रूपे सुरान वोपी छिन्यामा प्रहरी अधिकृत न न्यालादुने हे ल्यावेको जुगदो मिसन बन्द यागु राष्ट्रसङ्घीय कोचना लिपा आन ज्याना चोपी ल्यावेको यागु नेपाल प्रहरी निधन सुराने शान्ति पुलिसता जुइवो है अन्य सरकार शान्ति सैनिक चिकिता बब्युसे वोगदो उकतहे मिसन बन्धन यागु ख सन् 2007 या 24 मार्च सुडाने राष्ट्रसङ्घीय मिसन पुलिसता यागु ख